እሺ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ቢኒያም ነኝ ዛሬ አብረንና የ12ኛ ክፍል የ2017 የፊዚክስ ፈተና በወረቀት የተፈተኑትን ነውና ጥያቄው በጣም ኢዚ በጣም ያነበበ ተማሪ ጥያቄዎቹን በጣም በፍጥነት መስራት የሚችል አይነት ጥያቄ ነውና ይሁንና ግን መልሶቹን እናያለን አንደኛው the vector quantities are represented by ይላል vector quantities ስንል ያው ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ያለው ነው ስለዚህ a ላይ ስኬለር ስንል ደግሞ የማግኒቲዩድ ብቻ ያለው መሆኑን ሁለተኛ ጥያቄ according to Newton's first law an object that is in a motion continues its state of motion with what ይላል ስለዚህ ይሄኛው the sum of force ወይ ደግሞ resultant force 0 ማለት ነው ያ ማለት constant velocity ላይ የሪዘልታንት force 0 ማለት ነው this is constant velocity ሲሆን ማለት ነው ለዛ constant velocity if the resultant force acted on it is 0 d ላይ ያለው ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ which one of the following describes the difference between distance and displacement distance ያው ስኬለር ነው ይሄኛው ቬክተር ነው distance cannot be displacement every displacement can be distance ከዛ ውጪ ዩኒታቸው ተመሳሳይ መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ c distance is always greater than or equal to the magnitude of displacement ምክንያቱም ይሄኛው the longest path ነው distance ይሄ ደግሞ the shortest path ስለሆነ በየትኛውም አንግል ይበልጣል ወይ ደግሞ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው question number 4 Question number 4 which of the following statement is correct about uniformly accelerated motion uniformly accelerated motion ስንል ምንድነው acceleration remain constant ማለት ነው acceleration remains constant over time ማለት ነው over time ስለዚህ b ላይ acceleration is constant question number 5 Two displacement vector have the magnitude 4 and 3 meter which one of the following is not the possible ይላል ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው የማግኒቲዩድ of let's say a minus b ቢሆን ቬክተሩ is less than or equal to resultant r this is less or equal to a plus b ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከ4 ላይ 3 ስንቀንስ 1 ይሆናል 1 is less or equal to ስንደምር 7 ይሆናል ስለዚህ r is less or equal to 7 እዚህ መሃል ያለው በሙሉ ሶሉሽን ነው ሌላው ግን 12 ሶሉሽን አይሆንም ማለት ነው ስድስተኛ ጥያቄ a train is traveling along straight line with a constant acceleration of 5 meter per second square when it passes by a train is moving along straight line with a constant acceleration action 5 meter per second square when it passes by a traffic light from there on if the time taken by the train to reach the velocity of 30 meter per second in 4 seconds ስለዚህ ከዚህ ላይ መጀመሪያ ኢኒሺያል ስፒዱ ማግኘት እንችላለን therefore v initial is v final is initial plus at በመለው ስለዚህ this is 30 is equals to u plus 5 times 4 this is 20 this is 30 ወደዚህ ብንወስደው minus 20 then initial 10 meter per second ይሆናል ማለት ነው እሱ ግን የጠየቀው 8 meter per second 8 second ላይ ስለሆነ so s is equals to ut plus 1 over 2 at square በመለው this is u አችን 10 አግኝተናል 8 plus 1 over 2 a is 5 times 8 the whole square this is 80 plus 1 over 2 times 5 times 64 this is by 2 by 232 this is 80 plus 32 times 5 is 160 which is 240 ማለት ነው this is C question number 7 which one of the following statement is necessary condition for an object to be in linear equilibrium
linear equilibrium ነው ስንል when the net force acting on it is F net ምን ሲሆን ነው ማለት ነው 0 ሲሆን ነው therefore ይሄ ማለት ደግሞ the resultant accelerationአችንም constant ወይ ደግሞ linear accelerationአችንም ተመሳሳይ 0 ሲሆን ማለት ነው therefore ይሄ the linear acceleration of the object is 0 question number 8 when an object tends to slide over the surface of the other tiny bumps at the surface of the two objects knocking and locked together this is cause of what the frictional force ነው ይሄኛው question number 9 suppose a ball is thrown vertically upward and after reaching the maximum height it returns back to its initial position which one of the following statement is correct ስለዚህ አንድ ነገር ወደ ላይ ሲወረወር potential energy gain ያረጋ kinetic energy ግን lose ያረጋ ይላል ስለዚህ ወደ ላይ ስንሄድ we are against gravity ስለሆነ work ደናችንም እንደዛው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚሄደው it is a way down on its way down the work done by gravity positive ነው ማለት ነው ወደ ላይ ሲሆን ኔጌቲቭ ነው work ደናችን against gravity ስለሆነ ከዛ ውጪ ለምሳሌ way up the work done by gravity is positive አይደለም it is way up changing kinetic energy is positive አይደለም lose ያረጋ ይላል ምክንያቱም kinetic energy is half mv square ስለሆነ speed lose ያረጋ ስለሚሄድ d ላይ and down the change in potential energy is positive ይላል down ላይ ምክንያቱም potential energy is mgh ስለዚህ down ሲያረግ height ልክ መሬት ሲነካ 0 ስለሚሆን ለዛ ኔጌቲቭ ወይ ደግሞ 0 ማለት ነው so the answer is C question number 10 the mechanical energy of an oscillating object at any point through its path is equal to mechanical energy the sum of kinetic and potential energy no ይሄኛው so the sum of kinetic and potential energy question number 11 2 kilogram object አለን ስለዚህ አንደኛው force 1 ነው የዚህኛው ነው የጠየቀው so the sum of force is equals to let's say f1 minus f2 ብንል then f netአችን ይሄኛው f net ነው f net ማለት ደግሞ ma ነው ስለዚህ ma is equals to f1 minus 1 ብንል ይሄ 1 ስለሆነ then m-አችን ማሳችን 2 ነው 2 times 1.5 is equals to f1 minus 1 then f1 is ይሄኛው ስታባዙት 3 ይመጣል plus 1 ወደዚህ ሲያልፍ then f1 is 4 newton therefore the answer is D question number 12 a tennis ball of mass 0.2 kilogram traveling horizontally at 40 meter per second is stuck back by the rocket if the ball returns back ስለዚህ 12ኛው the impulse driver ነው ኢምፐልሱን የፈለገው ይሄን የሚመስል እንግዲህ ጥያቄ ባለፈው ፖስት ባረኩት ላይ በሙሉ እነዚህን ጥያቄዎችን ፖስት አድርገናል ይሄን የሚመስሉ ጥያቄዎችን ሰርተናል ስለዚህ ያራሱ ነው ስለዚህ ኢነርሺ ሞመንት የኢምፐልስ ማለት is change in momentum ነው which is f change in t ማለት ነው so initially 40 meter per second ነው finally ግን this finalu negative 30 meter per second opposite ነው ያደረገው ማለት ነው ምክንያቱም 30 meter per second in opposite direction ልክ ወደዛ እየሄደ ከነበረ ወደዚህ ጋር በተቃራኒ ስለዚህ ኔጌቲቭን ነው የምንወስደው ማለት ነው then mass is 0.1 kilogram therefore change in momentum ስንሰራ change in momentum is momentum final minus momentum initial which is m into v minus u ማለት ነው m-አችን 0.1 into negative 30 minus 40 is 7 ነው this is negative 7 times 0.1 ስናባዛው ይሄ negative 7 kilogram meter per second ይመጣል so ይሄ ማለት change in momentum ነው ማለት ነው then impulse ማለት ደግሞ ምንድነው it is the magnitude of change in momentum ስለሆነ magnitude of negative 7 is 7 ነው therefore the answer is C a force that is exerted on a simple machine
ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? it is effort ነው። ይሄኛው by the machine ነው። this is on the machine ነው። this is perpendicular to the given surface ነው or support force perpendicular to the surface ነው። frictional force ደግሞ የresistive force ማለት ነው። ይሄ resist የሚያደርገው force ነው። question number 40 which one of the following statement is correct about transverse perpendicular ነው። longitudinal ደግሞ parallel ነው። direction of wave እና direction of particleችን perpendicular እና ሲሆን ማለት ነው። so see the direction of wave motion vibrates and the vibration of the particles are parallel for longitudinal and perpendicular for transverse. Question 15 an object is initially or fully partially or fully submerged in a fluid experiences an upward force from the fluid. The apparent weight of the object is the weight of the ይላል። ይሄኛው apparent weighታችን ምንድነው? apparent weight is equals to weight in the air minus buoyant force ማለት ነው። ለዛ ይሄ buoyant force ነው። then b the object in air minus the buoyant force. question 16 okay ይሄ ኦብጀክት ወደ ላይ እየሄደ ነው። therefore የዚህን free body diagram ብንስለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። this is ይሄ ማለት ነው። እንደዚህ ብናረግ this is ወደዚህ ጋር frictional force አለ። እንደገና ይሄ ሪዞልቭ ስናረግ mg sin theta አለ። sin force ወይ ደግሞ effort ደግሞ ወደ ላይ ነው። therefore effort is equals to mg sin theta plus frictional force ነው። frictional force ማለት ደግሞ ምንድነው? mu times normal force ነው። ስለዚህ mg sin theta plus mu mg cosine theta ማለት ነው። mg ኮንስታንት ነው። ስለዚህ sin theta plus mu cosine theta ነው። this is effort ነው። then ምንድነው ማለት ነው የምንፈልገው የሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት load over effort ነው። load ማለት mg ነው over mg into sin theta plus mu cosine theta ነው። then mg በmg ይጣፋል። then ma is equals to 1 over sin theta plus mu cosine theta ማለት ነው። mu cosine theta 1 over sin theta plus mu cosine theta. Therefore the answer is B. Question 17 a wheel and axle of radius 40 ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ velocity ratio ማግኘት እንችላለን። 2 pi r over 2 pi small r ይሄ ቢጠፋ then r over r small r ይሄ የዊሉ ነው። እቺኛው ደግሞ የአክሲሉ ናት 40 ሲካፈል ለ8 which is 5 then used to lift ይሄ ማሱ ነው። water will by applying then ከዚህ ላይ ደግሞ ሎዱን ማግኘት እንችላለን which is mg then 6 times 10 is 60 newton effort አለ efforታችን 20 newton ነው። therefore ከዚህ ላይ mechanical advantage እናገኝ mechanical advantage is load over effort ስለሆነ 60 by 20 which is 3 ነው። ከዛ efficiency ነው mechanical advantage over velocity ratio times 100%. the mechanical advantage is 3 over 5 times 100%. this is equal to 3 ስናካፍል this is 60% ማለት ነው። the answer is B. A. Block. Question number 18. A block A of mass M1 8 kilogram traveling initially ይሄንንም ሰርተናል። ይሄን የሚመስሉ ጥያቄዎች ከሞመንተም ጋር m ፎርሙላ አለን። m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2. this general equation አችን ይሄ ነው። ስለዚህ 8ን በ6 እናባዛው 18 ነው 48 ጀምሮ 48 ሲደመር m2 አችን 12 ሲባዛ በ3 ማለት ነው
12 ሲባዛ በ3 36 m1 አችን 8 ነው ታይምስ v1 4 32 ማለት ነው ይሄኛው ኦኬ ስለዚህ ይሄ 32 plus m2 12 times v2 ይሄኛውን ስንደምር 84 እናገኛለን 32 plus 12 v2 ይሄ ወደዚህ ብንወስድ 12 v2 is equals to 84 minus 32 is 252 over 12 therefore over 12 ብናረግ ምናገኘው 4.33 in the same direction ማለት ነው therefore D the answer is D the amount of heat energy required to raise the temperature of a given substance by 1 kilogram 1 degree Celsius የኛው heat capacity ነው C specific heat capacity ቢሆን the amount of heat required to raise a 1 kilogram of object by 1 degree Celsius የሚል ከሆነ specific heat capacity ነበረ አሁን ግን specifically ማሱ ስለማይታወቅ that is heat capacity question number 20 which one of the following statements is correct about the property of wave wave property ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው wave property is reflected its speeds and wavelengths are changed okay wave speed is when a wave is reflected so ከዚህ correct የሆነው ነው የጠየቀው so D diffraction of the wave through narrow gap እንዲህ ማለት ነው narrow gap ውስጥ ከሆነ diffraction ነው ስለዚህ spread out ነው የሚያደርገው ብለናል ለዛ the answer is ይሄ በጣም የሚቀርበው ይሄኛው ነው question 21 ስለ area expansion ነው ምክንያቱም area expansion አለን area not beta change in temperature where beta is equals to 2 times alpha መተካት ነው ይሄ ማለት ደግሞ final minus area initial 2 times alpha ብንተካ change in temperature እቺ ወደዛ ብንወስዳት area final is area not plus area not 2 alpha change in temperature ይሄ common ስለሆነ ስለዚህ change area finalaችን ምንድነው area not into 1 plus 2 alpha change in temperature ማለት ነው therefore ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚቀርበው ይሄ ማለት ነው therefore C ነው ይሄኛው question 22 the atmospheric pressure in a column area is determined to be this ይላል pressure ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄኛው ኪሎ ነው ስለዚህ መቀየር እንችላለን ወዴት የአትሞስፌሪክ ፕሬሸራችን 103.36 ኬ ፓስካል ስላለ ይሄን በ100 ብናባዛው 3360 ፓስካል ይሆናል ስለዚህ ከዚህ ላይ ፕሬሸር ማለት ሮ ጂ ኤች ነው ስለዚህ ኤች ማለት ፒ ኦቨር ሮ ጂ ማለት ነው therefore ይሄ 3360 divided by የሜርኩሪ ስለሆነ 13.6 ሲባዛ 10 the power of 6 3 times በቴም ማባዛት ነው ይሄን ደግሞ ስናባዛ 0.76 ሜትር እናገኛለን ወደ ሴንቲሜትር ሲንቀየር 76 ሴንቲሜትር ማለት ነው 76 ሴንቲሜትር question 23 an object dropped into sea sinks to the depths which of the following is correct about the pressure the object experiences assuming the density of seawater ተሰጥቶናል and the air above the sea exerts the pressure atmospheric pressure እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ እንግዲህ የጌጅ ፕሬሸሩን እናገኝ መጀመሪያ let's say gauge pressure of gauge is equals to rho gh rho ስንል ደግሞ 1030 ተሰጥቶናል times g 10 ነው height 100 ላይ ነው therefore 1.03 times 10 the power of 6 ይመጣል አሁን absolute pressure ማለት pressure of gauge plus atmospheric pressure ስለዚህ absolute pressureአችን
1.03 times 10 to the power of 6 plus 1 times 10 to the power of 5 which is 1.13 times 10 to the power of 6 ፓስካል ማለት ነው። therefore የማን atmospheric absolute pressure is this much therefore ይሄኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። question 24 how much heat energy is required to change this kilogram ice ከኔጌቲቭ 20 ወደ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ ይሄን ከርቭ አለን አይደል? this is solid liquid gas and gas so እሱ ሄደው ከኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ 20 ወደ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንጠቀመው እስከ ስንት ነው የምንሄደው ማለት ነው? የመጀመሪያው 0 ማይነስ ኔጌቲቭ 20 ከዛ 10 ላይ 0 ላይ ከዛ ቀጥለን ደግሞ 10 ላይ ማለት ነው። therefore ምንድነው የምናደርገው? q1 ማለት mc change in temperature ነው። m አለን ማችን 5 ነው። 5 times 2.1 ምክንያቱም እዚህ ጋር ተሰጥቶናል የሶሊድ ስለሆነ k ነው። ቴምፕሬቸራችን 0 minus 20 ስለሆነ this is 20 ይሆናል። then ይሄ የሚሰጠን 2 1 1 2 3 4 ጁል ይሰጠናል q1 q2 m latent of fusion ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር latent of fusion 5 times latent of fusion ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 33600 ነው። ስለዚህ የኛውን ስታባዙት የምታገኙት 168,000 ጁል ማለት ነው። then q3 is equals to mc change in temperature ነው። ደግሞ 5 times ይሄ ደግሞ 4 point ነው የምንጠቀመው 4.2 k ነው። 10 minus 0 ነው። ስለዚህ 10 minus 0 0 ነው። then የምታገኙት 21 k ጁል ነው or 21,000 then total q-አችን q1 plus q2 plus q3 ያደርጋችሁ መጨረሻ ላይ የምትደምራችሁ ታገኙት 2.1 times 10 the power of 6 ጁል ይመጣል። then the answer is A ማለት ነው። the answer is A. An electric field is defined as the force experienced due to the presence of charge. እናውቀዋለን። therefore definition B change the charged particle experiences an electric force if it is placed in the region neutral ከሆነ ብቻ ምን አያረግም force experience አያረግም። which one of the following statement is correct about the speed of sound in different medium? the speed of the sound ይላል። ስለዚህ speed of sound እንግዲህ ሶሊድ ውስጥ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እናውቃለን። so temperature ሲጨምር and the density of material also increase ማለት ነው። ሌሎቹ አይቀርቡትም ማለት ነው። 27 ላይ መጀመሪያ ይሄንና ይሄን በፓራሌል እንሰራለን። therefore 1/r ቶታላቸው 1/r3 plus 1/r4 ነው። ስለዚህ r3 and r4 ማለት r3 plus r4 ነው። ዘር r ቶታላችን r3 times r4 over r3 plus r4 ይሆናል። then ይሄና ይሄ ደግሞ ፓራሌል ናቸው። ስለዚህ R1 is connected in series with the effective combination of this. ይሄ true ነው። therefore R2 is connected in parallel. R2 ማለት ይሄ ነው አይደለም፣ በሲሪየስ ነው ይሄኛው። R2 is connected in parallel አሁንም ይሄም wrong ነው። R1 is connected in ስለዚህ answer is A ማለት ነው። 28 what is the magnitude of electric field strength at 2 meters from the point charge q ይላል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ፎርሙላ መጠቀም ነው ይሄኛው kq over r² 9 times 10 the power of 9 times q is 4 over
ዲስታንሳችን 2 ሜትር 2 ሜትር ዘ ሆል ስኩዌር 4 ነው ስለዚህ ይጣፋል therefore ራሱ C ላይ ያለውን ይሰጠናል 29 a wire that has the resistance of 6 ohm is drawn out so that to make it into a new wire 2 times as long as the origin ያ ማለት የሁለተኛው L2 is 2 times L1 ነው ማለት ነው and half cross sectional area of the origin area 2 ደግሞ ምንድነው half of area 1 ማለት ነው what will be the resistance of a new resistance the resistance of the new wire ይላል ስለዚህ ምንድነው የምናውቀው R2 ማለት resistivity length 2 over area 2 the resistivity 2L1 over area 2 ማለት ደግሞ ምንድነው 1 over 2 area 1 then ስንገለብጠው ይሄ 2 ይሆናል ወደ ላይ 2 then የሚመጣው R2 is 2 times 2 4 resistivity L1 over area 1 እቺ ማለት ደግሞ ስንት ናት R1 ናት then 4 times R1 ደግሞ 6 ተሰጥቶናል then 24 ማለት ነው B question 30 a long straight wire carries a current 5 ampere what is the magnetic field strength proposed by the current at a distance this ይላል ስለዚህ ይሄ straight current carrying conductor ነው ስለዚህ የstraight current carrying conductor ፎርሙላችን ምንድነው 2 permeability of free space electric current over 2 pi r ማለት ነው ይሄ ደግሞ 4 pi times 10 the power of -7 current is 5 over 2 pi then r is 2 centimeter then ስንቀይረው 2 times 10 the power of -2 ይሄና ይሄ ይጣፋል 2 pi በpi ይጣፋል ከላይ 2 አለን ይሄና 2 ይጣፋል then 5 times 10 the power of -7 over 1 times 10 the power of -2 ወደ ላይ ስትወስዱት ፖዚቲቭ ይሆናል 5 times 10 the power of -5 ይመጣል therefore B question 31 if two vector A and B with respective magnitude of A and B from an angle alpha between them then when they are connected tail to tail እንደዚህ ማለት ነው ሄዳቸው እዚህ ጋር ነው then angle መሐላቸው አለ the expression AB cosine ማለት A dot B ማለት ነው A dot B ማለት magnitude of A magnitude of B times cosine theta then scalar product ነው dot product ከሆነ which one of the following statement is correct about real and virtual image ስለዚህ real image እና virtual image ደግሞ ልዩነታቸው ምንድነው real image ማለት ካፕቸር የሚደረግ ኢሜጁ ካፕቸር የሚደረግ ከሆነ real image እንለዋለን so the real image can be displayed on screen unlike the virtual ones ያኛው አይታይም ማለት ነው Gather is question 33 an object moving in one direction with constant acceleration A traveling through the displacement S in a time interval T if its velocity at initial time at t is equals to 0 is v naught and its velocity at later time t is v final which of the following is correct about the relation between the given quantities ይላል ለዚህ quantity s is equals to v initial t plus ይሄ ማለት ይሄ uniformly accelerated motion ፎርሙላዎችን ነው የሚያስታውሰው ማለት ነው ያ ማለት የs is equals to ut plus 1 over 2 at square is directly represent የሚያደርገው displacement of the object ማለት ነው therefore the answer is b ላይ ያለው ማለት ነው question 34 if the critical angle of an object of an optical dense medium to the air boundary is 53 ባለፈው critical angle ብናላ critical angle ማለት when the reflection angle-አችን የሪፍራክሽን አንግላችን 90 ዲግሪ ሲሆን ማለት ነው ይሄንን ባለፈው በሰራነው ጥያቄ ላይም አይተነዋል therefore this is critical angle and እንደዚህ ማለት ነው 90 ዲግሪ
አሁን እሱ የስኔልስ ሎውን ተጠቅመን ይሄኛውን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን therefore n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2 በሚለው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን በዚህ መሰረት n1 sin of critical angle ነው ይሄኛው critical angle is equals to n2 sin 90 degree ማለት ነው then n1 sin of critical angle is equals to ይሄ 1 ነው ስለዚህ n2 ማለት ነው this is equal to n1 sin of critical angle is 1 then sin of critical ደግሞ 53 ተሰጥቶናል therefore n1 is equals to 1 divided by sin of 53 which is 1 over sin 53 0.8 ይሰጠኛል then ይሄን ደግሞ ስናካፍል 1 by 0.8 is 1.25 ማለት ነው 1.25 therefore A is the answer question 35 given the displacement of this tessonal what is the unit vector in the direction of A ስለዚህ መጀመሪያ ማግኒቲዩዱን እንስራ የዚህ magnitude of A ማለት the square root of 3 square minus plus negative 4 the whole square 9 20 ይሄኛው 60 25 ይመጣል ስለዚህ root 25 ደግሞ 5 ነው ስለዚህ አሁን the unit vector in the direction of A ማለት vector A divided the magnitude of A ማለት ነው 3i minus 4j over 5 ይሄን ስታካፍሉት 0.6 along I minus 0.8 along J ማለት ነው along J therefore the answer is C question 36 suppose that you are given two force this in the direction of 53 west of north ነው ስለዚህ west of north ወደዚህ ጋር ማለት this is 53 degree and this in 37 east of north ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 37 east of north then የዚህኛው ማግኒቲዩድ እንስራ resolve እናርገው this is f1 ነው this is f2 okay once no this is 37 degree 53 degree ማለት ነው 53 degree ስለዚህ ማድረግ ያለብን እቺ ሪዞልቭ ስናረጋ this is f1 ናት then this is f1x የዚህኛው ደግሞ f2x therefore f1x ማለት ወደዚህ ጋር ነው ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን አይደለ therefore negative of 75 times sin 53 ማለት ነው this is equal to negative 75 times 0.8 is negative 60 newton f1y ማለት ደግሞ ይሄ ነው ወደ ላይ ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው then 75 cosine 53 0.645 newton okay አሁን ደግሞ የዚህኛው ፖዚቲቭ ነው ወደዚህ ጋር ስለሆነ to the positive x ነው f2x ማለት f2 sin 37 ማለት ነው 100 sin 37 0.6 ይሄ 60 f2y ማለት ደግሞ ይሄ ነው still positive ነው then f2 cosine 37 100 times 0.8 is equals to 80 ማለት ነው አሁን the sum of force along x ማለት negative 60 along x plus 60 is equals to 0 ነው f the sum of force along y ደግሞ 45 plus 60 is equals to 125 ይመጣል አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ምንድነው if you add the two forces using analytical and graphical method and represent using the graph scale አቺ 1 cm for 10 newton ነው
ስለዚህ ግራፍ ስኬላችንን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው በስኬል መሰረት ስናስቀምጠው ሌንግዙ ኢኳልስ ቱ 125 በ10 ስናረግ 12.5 ማለት ነው to the north 12.5 to the north ይሄ ማለት ማግኒቲዩዱን ኮንቨርት አድርገን ስናስቀምጠው ማለት ነው ይሄኛው ያው ሪዞልቭ ማድረግ ነው ይሄኛው this is t ከሆነ t sin theta ነው ወደ ላይ ደግሞ t cosine theta ነው ስለዚህ እሱ የጠየቀው ምንድነው the centripetal provide the centripetal ይሄኛው ነው ማለት ነው t sin theta so t sin theta ከcentripetal force ጋር mv² over አድርጋ ይሄ ዳይሬክት ከመጻፍ ስለሆነ ሪፈር አድርጉት which one of the following statement is correct about the fundamental forces አራቱ ፎርሶች አሉ አይደል ስትሮንግ ኒውክሊየር ዊክ ኒውክሊየር ምናምን የሚሉትን ከዛ አንፃር ነው የመጣው ስለዚህ 37ኛው the gravitational force makes a planet to revolve around the sun and to follow their orbits path ይላል the answer is b 39 question 39 a spring stored this elastic potential energy when it stretched by 0.5 meter what is the potential energy stored by the string when it is stretched by 1.5 ስለዚህ ይሄ extension of spring 1.5 ነው ማለት ነው ስለዚህ potential energy of elastic is equals to half kx² አለን ስለዚህ ይሄ ደግሞ 120 ነው 1/2k extension የመጀመሪያው 0.5 ስለዚህ 0.5 the whole square ማድረግ ነው then ይሄን የምናገኘው 0.25 over 2 አድርገን ስናካፍል k የሚመጣው 960 joule per meter square ይመጣል ነገር ግን extension of springአቸው ወዴት ነው ያደገው 1.5 ሲሆንስ አሁን ኬን አግኝተናል እዚህ ጋር ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ፖቴንሻል ኤነርጂያችን half kx² half k ማለት 960 1.5 the whole square ማድረግ ነው then ይሄን የምናገኘው 1080 ጆል እናገኛለን 1080 ይሄ ኦኬ the velocity time graph of an object moving in straight line is ይላል ስለዚህ ስንት ኤሪያዎች አሉ 1 2 3 4 አሉ ስለዚህ ኤሪያ አራቱን ኤሪያዎችን ምክንያቱም ኤሪያ under velocity time graph total displacement ነው ኤሪያ ማለት ወይ ደግሞ ኤሪያ under velocity time graph is s total displacement ይሰጠናል ስለዚህ አራት ኤሪያዎች ስላሉን የመጀመሪያ ይሄኛው half ይሆናል ይሄኛው then s total ልበልና area 1 plus area 2 area 3 plus area 4 area 1 half bh area 2 still half bh area 3 bh area 4 half bh then 1/2 this is 2 ነው ቢዙ height -6 ነው then plus ይሄ ደግሞ 1/2 6 minus 2 4 times 12 plus 6 10 minus 6 4 times 12 plus 1/2 14 4 ይሆናል ይሄ 4 12 ይሄ ተጣፋልና -6 plus by 2 1 by 2 2 times this 24 plus 48 plus this is 6 24 -6 plus ይሄና ይሄ 48 96 ይመጣል therefore 96 እና ይሄ ደግሞ 90 ሜትር ይመጣል therefore the answer is b ማለት ነው 90 41 a crane at a point is used to lift 10,000 kilogram object to the height of this if the power developed by the crane is this much and how long ይላል
ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ምኑን እናገኝ የዌይቱን against gravity ብንፈልግ F times H ነው therefore mgh ማለት ነው this is m ደግሞ 10000 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ20 then ይሄን ስታስቀምጡት 2 times 10 the power of 6 ይመጣል then power ነው አይደል power ማለት ደግሞ work done over time ነው time ነው የፈለገው t is work done over power 2 times 10 the power of 6 over 5 times 10 the power of 4 እሺ ይሄ 2 ይሆናል then 200 by 5 ይሄ በ5 and by 40 ማለት ነው this is 40 seconds 42 a system of 4 this እነዚህ xy axis ላይ ነው የተቀመጡት let's say እሺ እንደዚህ እናስቀምጥ m1 ኦሪጅን ላይ ነው ያለው therefore እዚህ ጋር m1 m2 4 ኪሎግራም 30 እና 10 ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር 30 ማለት ነው 30 እና 0 m2 m3 ደግሞ 5 ነው ግን ኔጌቲቭ 20 ላይ ነው ያለው ኔጌቲቭ 40 ላይ m3 m4 3 ኪሎግራም ነው x0 y20 ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር m4 አለ ስለዚህ center of mass along x m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 over m1 plus m2 plus m3 plus m4 ያለ ማስቀመጥ ነው ለምሳሌ m1 አችን 4 ነው 4 times 0 ስለሆነ 0 ነው እዚህ ጋር plus m2 እንደገና 4 ነው 4 times እቺ ስንቀሪ 0.3 ናት 4 times 0.3 plus 5 times ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ 0.4 plus m4 0 ነው x ላይ 0 ነው ስለዚህ 0 ማለት ነው ኦቨር ስንደምር እና ይሄ 8 13 እና 16 ለ16 ስናካፍል ይሄኛውን የምናገኘው 1.2 ይመጣል ይሄ ሲቀነስ ይሄ ደግሞ 2 ይመጣል over 16 therefore negative 0.8 over 16 is 0.05 በሜትር ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሴንቲሜትር ብንቀይረው negative 5 ሴንቲሜትር ማለት ነው አሁን ይሄ along x ነው along y center of mass of along y ተመሳሳይ ያለው የማን ነው ይሄ ነው ያ ደግሞ የ3 ወይ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው 3 እና ይሄ ሌሎቹ 0 ናቸው ስለዚህ 3 times 0.2 ለ16 ማለት ነው 0.6 ለ16 እናካፍል almost 3.75 ሴንቲሜትር ይመጣል ስለዚህ D the answer is D question 43 which one of the following concept of physics are the primary focus points in mechanical engineering ላይ ማለት ነው mechanical engineering ስለ stress ስለ force thermodynamics heat relationship dynamics እንቅስቃሴ ላይ እነዚህ በሙሉ የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ፓርቶች ናቸው which one of the following defense technology is directly matched with its working principle ይላል ስለዚህ 44ኛው ብዙም አጥጋቢ ጥያቄ አይደለም 44ኛው ጥያቄ ምክንያቱም ኤም ሲም ይቀርባል ለምሳሌ radar is a rocket propelled weapon designed to deliver an explosive weapon with a great accuracy at high speed possible drone radiate electromagnetic signals and examine the echoes ይህም ተመሳሳይ ነው ግን ሞር ይሄ የሚቀርበው
ይሆን ይችላል ግን ብዙም አጥጋቢ ጥያቄ ሆኖ አላገኘሁትም 45ኛው ጥያቄ 45ኛው which one of the following phenomenon occur during the change of phase of matter during the phase change from ይላል ይሄኛው የወዴት ነው የትኛው ቼንጅ ነው ኦከር የሚያደርገው ነው liquid to solid ለምሳሌ አንደኛው ላይ ስናየው liquid to solid ማለት liquid to solid ነው ኤ ላይ solid to liquid ስንል ሜልት ያደረገ ነው አይደል solid to liquid almost ሜልት ያደረገ ነው heat gain ያደረገ ማለት ነው ስለዚህ heat energy is observed to break the bond holding the solids ስለዚህ ጥያቄው ኦከር የሚያደርገው ነው ስለዚህ heat energy is released አይደለም observe ነው የሚደረገው እዚህ ጋር ስለዚህ አብሮት አይደም ቢ ላይ gas to liquid ጋዝን ወደ liquid energy is heat energy is absorbed ይላል heat energy ደግሞ እዚህ ጋር released ነው መሆን ያለበት released መሆን አለበት ስለዚህ ይሄ ማለት ነው C liquid to gas heat is absorbed by the substance while its temperature remain constant ይሄ ሊሆን ይችላል liquid to solid heat energy is released from the substance while its temperature change አይ constant ነው ስለዚህ answer is C ነው የሚሆነው 46ኛ assume that a ball is thrown horizontally from the building of H above the ground with initial speed is which one of the following statements is correct about the motion of the object ይላል it's horizontal okay ለዚህ እንት ስንል ያው ሁለት አይነት ሞሽኖች አሉ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሆሪዞንታል ላይ v initial along x አችን ከፋይናሉ ጋር ኮንስታንት ነው ሆሪዞንታል ላይ acceleration along x is 0 ስለዚህ is horizontal component acceleration is 0 ምለው ይሄኛው ነው ማለት ነው vertical component constant አይደለም ይሄ horizontal component uniformly increasing ይላል አይደለም constant ነው vertical component of acceleration is 0 አይደለም ይሄኛው acceleration አለ question number 47 a projectile is thrown from a level ground with an initial velocity v naught making an angle theta above the horizontal if the maximum height covered by the projectile is h what is the horizontal range of the projectile in terms of h and theta ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው እናደርገው መጀመሪያ h maxን እንስራ h max ማለት u square sin square theta over 2g rangeአችን ደግሞ u square sin 2 theta over g ነው ስለዚህ ከዚህኛው ላይ u square ማለት 2gh over sin square theta ነው እቺኛዋን እዚህ ጋር ብንተካት ሬንጅ እናገኛለን ስለዚህ 2gh over sin square theta times sin 2 theta over g በg ይጣፋል አንድ sin ኦኬ ይሄኛውን እንበት ነው 2 times sin 2 theta ማለት 2 sin theta cosine theta ማለት ነው over sin theta times sin theta and sin በsin ይጣፋል this is 4 ነው cos over h አለች እዚህ ጋር cos over sin ማለት ደግሞ 4h 1 over tan theta ማለት ነው therefore 4h over tan theta የሚለው መልስ ነው ማለት ነው b d okay 4 point mass m1 4 m2 እና በተለያየ ቦታ ነው ያሉት እነዚህ
then how much is the moment of inertia ስሩ ነው ስለምለው ስለዚህ moment of inertia ማለት ደግሞ the sum of mr square ነው ስለዚህ m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square እያልን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ ማሳቸው ማስቀመጥ ነው የመጀመሪያው 4 ነው 5 4 ሜትር 5 ሜትር ይርቃል 4 ይሄ ማስ 1 4 ስለሆነ therefore 4 times 5 the whole square plus 1 times 2 the whole square plus 3 times 0 plus 5 times negative 4 the whole square የመጀመሪያው 100 plus 4 plus 0 plus 80 this is 184 ይመጣል 184 the flow rate of fluid is defined as a continuity ነው ስለዚህ ከኮንቲኒቲ theorem ጋር ስለሆነ b the volume of the fluid across the area 1 volume 1 area 2 volume 2 is what constant ብለናል ይሄኛው speed 2 sorry speed 1 speed 2 ያለ ይላል ስለዚህ the volume of the fluid across an area per unit time ይላል yes ስለዚህ the answer is b the volume of the fluid across the area per unit time taken question number 50 at a normal condition solid are almost incompressible compared to the liquid and the gas the reason is that reason ምንድነው ነው the reason is a their atoms are relatively fixed distance at apart and held together ሞለኪውላቸው ወይ ደግሞ ፓርቲክሎቻቸው በጣም የተቀራረቡ ስለሆነ እዛ ነው which one of the following statement is correct about magnet ስለ magnet correct ነው like electric charges magnetic pole exists in a single isolated form monopole እንጂ dipole እንጂ monopole ሆኖ መኖር አይችልም north እና south አብሮ ነው the north pole of one magnet repels the south pole of repel ሳይሆን attract ነው የሚያደርገው north ከsouth if you cut a bar magnet into two each piece has both north እና south አለው ይሄ ልክ ነው unlike permanent magnet electromagnetic are magnet without poles ይላል ይሄም አይደለም ለዛ the answer is C 52 a wheel of radius this much rotates about a fixed how much is a tangential velocity v is equals to omega r ማባዛት ነው ይሄኛው በዚህ ጋር ስታስቀምጡት ይሄን ቀይሩት this is 5 times 10 to the power of minus 1 0 point ማለት ነው 0.5 times 200 this is 5 times 20 is 100 ማለት ነው the answer is C suppose your mass is measured to be this kilogram if your friend having a mass of this is at a distance 2 meter apart from you what is the magnitude of gravitational force between ስለዚህ force of gravity ነው ይሄ gm1 m2 over r square g is 6.67 times 10 to the power of minus 11 ማሳቸው ማባዛት ነው ይሄኛውን 55 ሲባዛ በ50 ሲካፈል to the whole square ማለት 4 ነው ስለዚህ ይሄኛውን ስታስቀምጡት ስንት ነው ይመጣው 6.67 times 10 to the power of minus 11 ይሄ 2750 divided by 4 ይመጣል ይሄኛውን ስታካፍሉት 18 ነጥብ ነው 18340 2.5 ሲባዛ 10 to the power of negative 11 divided by 4 ስታካፍሉት 4.6 times 10 to the power of negative 8 therefore D question 54 a 10 Newton force is applied to a small circular piston of hydraulic lift hydraulic lift ነው ስለዚህ pressure 1 is equal to pressure 2 ነው F1 over area 1 F2 over area 2
therefore what is the large area ይላል እዚህ ይሄኛውን ነው የፈለገው area 2 is f2 times area 1 over area f force 1 ማለት ነው ይሄኛው 2500 ሲባዛ area 1 ማለት እቺ ናት therefore area 1 is pi r square therefore pi r square 3.14 times 1 times 10 to the power of negative 1 the whole square ማለት ነው ይሄ 3.14 times 10 to the power of negative 2 ስለዚህ 3.14 times 10 to the power of negative 2 over f1 is 10 ይሄን በዚህ ያደረጋችሁ area 2 is equals to area 2 የሚመጣው 7.85 times 10 to the power of 1 over 10 ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ ሲጣፋ area 2 is equals to 7.85 ይመጣል The magnetic field created by a long straight current carrying wire a right hand rule መጠቀም ነው or when you grasp your pen grasp ስናደርግ circular motion ነው የምናገኘው የማግኔቲክ ፊልዳችን ስለዚህ የማግኔቲክ ፊልዱ circular አይነት ይሰጠኛል for 55 is a circular pattern around the wire What will happen when a pure semiconductor like silicon እና germanium ማለት ነው እነዚህ outermost shellአቸው 4 ቫላንስን ከ3 ጋር ስናደርግ 7 ነው ስለዚህ excess hole ይሰጠኛል hole ደግሞ ከሆነ p type ነው positively charged ነው ማለት ነው p type semiconductor ነው 8 ለመሙላት አንድ ስለሚፈልግ hole ይፈጥራል ማለት ነው it becomes p type semiconductors 57 We usually use a plastic material to cover metallic wires that carry electric to protect living things from danger. Which one of the following statement correctly describes the nature of the plastic using this purpose? ለምንድነው cover የምናደርገው? Because since every electron in plastic is tightly bound to the parent atom, it becomes poor conductivity. ወይ ደግሞ ኮንዳክተር እንትናቸው ፖር ስለሆነ ማለት ነው rapidly ይላል ስለዚህ ሲ ላይ ያለው መልሱ ነው the region of this curve rise very rapidly after the voltage exceeds the cut in the voltage is forward biased ይላል ስለዚህ ከዚህ ከመጻፋችሁ ላይ ነው question 59 consider a circuit containing a diode load resistor are connected to AC voltage as shown this if initially polarity of A is positive ቢሆን and polarity B is negative ቢሆን forward ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ first cycle ላይ ካልሆነ ግን አሁንም እዚህ ጋር ምንድነው የአሻሚ የሆነ ጥያቄ ኤም ሊሆን ይችላል B ለምሳሌ during the first half cycle the diode is forward ነው okay the voltage is developed across the load during the second half cycle ደግሞ diode is reverse ነው true ነው ይሄ no current flows in the reverse ከሆነ no current flow ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አሻሚ ነው ግን
ሞስትሊ በኤ ሊያርሙት ይችላሉ። የመጨረሻው ጥያቄ a circular coil is located in a uniform magnetic field of this ይላል። ለዚህኛው ዳይሬክት ጊቭኑን አውጥተን እንተማረግ እንችላለን። EMF is the rate of change of magnetic flux ነው። ስለዚህ magnetic flux ማለት ደግሞ B times A ማለት ነው over change in T ነው ማለት ነው። then B magnetic field አለን 0.5 area is equals to ይሄ ነው 4 times 10 to the power of -3 over time 2 second 2 በ2 ይጣፋል this is 5 times 10 to the power of -1 times 2 times 10 to the power of -3 this is 10 times 10 to the power of -4 1 times 10 to the power of -3 ማለት ነው the answer is B ስለዚህ ይሄን ይመስላል መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ ባይ